kuvhanganya na u vhulunga masheleni nga zwitokofela kana dzi kilaba dza vhadzulapo zwi khou vhonala zwi tshi khou aluwa nga nḓila ine miṅwe miraḓo yavho sala i tshi vho kona u unḓela miṱa yavho nga masheleni eneyo e vha a kuvhanganya zwitokofelani ṅwaha woṱhe. Ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa maramani. Nṋe nga dzina ndi pfhi ndi Vhuyafi Mathode. U tou bva tsha miṅwaha ya tshivhalo yo fhiraho, maitele aya zwitokofela o vhonala a tshi khou ṱuṱuwedza zwa u vhulunga masheleni, zwa dovha hafhu zwa thusa miraḓo ya zwitokofela zwenezwo u khwinisa tshiimo tshavho tsha zwa masheleni. Zwenezwi musi miraḓo ya hone i tshi khou ḓilugisela u kovhekana masheleni e vha vhulunga u bva tsha ṅwaha wa thoma, na mafobvu na one a vha o ingamela o lindela u kana he a si zwale. Zwiwo zwa u ṱangulwa masheleni a zwitokofela zwi anzela u anda nga zwino zwifhinga zwa mafhelo a ṅwaha. Ramafhungo washu Ndangandeni Mudau u khou ri ḓisela muvhigo wa mvula tswinga. Vhuṱungu vhune miraḓo ya tshiṱokofela tsha Tsianda vha khou vhupfa vhu tou vhonala na zwifhaṱuwoni. Tshiṱokofela itshi tshi re na miṅwaha i paḓaho 2 tshi hone ndi tshine vhafumakadzi vha ḓivhulungela masheleni vha kovhekana musi ṅwaha u tshi fhela. Uno ṅwaha a zwo nga zwa miṅwaha, mafobvu e a vho ḓiṱama o mbo ḓi vha dzhenela musi vhe kati na u vhala masheleni a vha homboka. Vhaḓi vha ri khou lugisa tshelede ya vhathu ri khou sotha ri khou lugisa ri ngori ndi to ita dzi fulobo ra ṅwala madzina a vhathu kha dzi fulobo dza vhathu ra kona u vhala tshelede ya vhathu ri tshi panga nga tshelede ya muthu nga muthu. Zwino ha mbo ḓi bvelela vhathu kana vhavhili khevha na zwigidi vho ambara maxi vho to hoto na tho na gebisi vha tshi bvelela hanefho vha khou ri kha ri badame vha khou dzhiela tshelede ya ndishini vha dzhiela ṅwe ndishi vha inga nṱha iṅwe vha dzhiela tshelede re fhasi vha kumba vha inga phaḽa nṱha vha vhonela tshelede i khou wa vha dzhia thaula kha hoyu vhone musuma nga tshigidi vha dzhia thaula kha ya miyawe yavho i kanyela vha yadza fhasi vha dzhia dzina la ndishi vha vhea phaḽa kha thaula vha puta nga tshipidi tshiṅwe vha mu ḓivha vha khou bva vha khou ṱuwa nṋe ra tou sa ri tshi khou vha tola nga murahu ri khou ita vimba. Vho Thilivhali Ravele vhe vha tou ḓivhonela nga maṱo avho musi tshiwo itshi tshi itea vha ri zwe vha ṱangana nazwo vha ḓo zwi anetshela kona. Ndi uri na uri miṱani ya vhoriṋe heiḽa trauma ye ya itea muṱani wa Mulaudzi yo tshimbila na riṋe miṱani ya vhoriṋe. Ndi uri u tshi tou pfa kwatsha muḓini wawo vho tshi pfa u Jehova ngauri thiri vhaḽa vhatukana vho ḓa vha zwiḽa tshigidi zwe vha vho fara vho ḓa vha ri tshatsha houḽa mungo wa sala dzinḓevheni dza vhoriṋe uri ro vha ri khou fara zwi vhona zwo ri havha vhathu arali ra sa ita zwine vha khou ri ite zwone vha nga ri vhulaya vho ri vhaisa a ri ḓivhi uri hetshi tshilonda ri nga tshi fhodza nga mini vho ri vhaisa zwi ḓo lenga u bva vhukati ha dzimbilu dza vhoriṋe hezwi vha ri ita zwone havhaḽa vhaṱhanga vhaswa vhaṱukuṱuku u tshi sedza mirolo ya hone ndi vhaṱhanga vhaṱuku. Vha ri naho vha sa ḓo kona u bula uri masheleni e vha a lozwa ndi vhugai, zwine vha nga amba ndi uri masheleni e vha hombokwa one o vha e manzhi vhukuma lune zwa vha sia vhe sina fulufhelo uri vha ḓo dovha vha a wana murahu. Tshelede ye ra vha ri khou kuvhanganya ndi tshi tou estimate ngauri riṋe kha heyi kilaba ya vhoriṋe ri na bugu nṋa kids, ri na bugu ya tshelede, ri na bugu ya grosara, ri na bugu ya khuhu, ri na bugu ya cold drink. Hedzo tshelede dzoṱhe dzo vha dzi hanefho nga ngomu ngori tshelede ro vha ri tshi ro i vhea hanefho fhethu nthihi ri kumbuwa yoṱhe. A si tshiṱokofela itshi fhedzi tshe tsha hombokwa nga iḽo ḓuvha. Hu sa athu fhela awara 3 tshiwo tsha Tsianda tsho itea, vhafumakadzi vha paḓaho 5 vhe vha vho kuvhangana ha mashahu vha tshi khou kovhekana masheleni avho na vhone vho mbo ḓi dzhenelwa nga mafobvu e a vho ḓiṱama. Hombo ḓi ḓa magevhenga a ḓa ri homboka nga dzi 9 a tshi ri homboka a ḓa ri dzhiela zwithu zwine zwa swika vho 150,000 vhambo dzi namba vha vho nyamalala vha sia vho ri dzhiela muthihi nga tshigidi kha mutsinga vha tou mu rwa nga murahu hatsho a wela fhasi. Vhathu vhe vha humbula kha musi shumisa tshumelo ya bannga u vhulunga masheleni avho, ndi ngani vhathu vha si khou shumisa bannga u vhulunga tshelede? U vhuya ri sa shumise masheleni yashu ra vhea banngani ro sedza vhusiwana uri ro no nga vhoriṋe a ri shumi ri na vhana vhane vha pasa i a kona u ri thusa fhaḽani vha ri fha ra isa vhana zwikoloni ngo to ralo kana gai ra fhedza heḽani tshelede ra i vhuisa u thoma October, November, December ri vha ri khou i vhuisa uri ri kone u ita mini ri phakhane.
mapholisa o khwaṱhisedza uri na ngoho milandu iyi yo vhigwa nahone ṱhoḓisiso dzi khou bvela phanḓa. Khezwo zwiwo zwa Tsianda ngei ha Mashau zwa zwino kha ri mbo ḓi pfha uri vhathu vha nga ḓi tsireledza nga nḓilaḓe musi vha tshi kovhekana masheleni avho a zwiṱokofela. Ndi na vhene vhashu ri khou vhuya zwino. Matina vhaeni vhanga madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi ndi Brigadier Vho Hlonani Mahlaba vhane vha vha muambelo wa mapholisa ngei vunḓuni ḽa Limpopo khathihi na Vho Thabelo Mufokeng vhane vha bva kha tshiimiswa tsha ISSA. Ndi madekwana vhaeni vhanga ṱhamusi ndi mbo ḓi thoma nga Brigadier Vho Mashaba ndi khou tama u ḓivha uri zwiwo zwenezwi zwine vhathu vha dzhieliwa masheleni musi ṅwaha wo fhela ngaurali zwiṱokofela vha tshi to sedza zwavhuḓi kana vha to ri bvisela khagala kha uri kha tshiwo tsha Tsianda na tsha Mashau zwo to itisa hani zwavhuḓi ṱhamusi ri tshi to thoma henefho. Ro livhuwa Vho Mathode ndi madekwana yavhuḓi ri khou ṱanganedza na Vho Mufokeng hanefha. Ri ṱalutshedza uri nga dzi 9 dza November 2024 ho vhuya ha hombokiwa zwiṱokofela hangei Vhembe district. Vho thoma vha homboka vhaṅwe hangei Tsianda then vha vhuya vha homboka vhaṅwe hangei Mashau. An undisclosed amount of cash was taken from these two savings clubs or stokvel, but ri nga khwaṱhisedza uri sa mapholisa ya vunḓu ḽa Limpopo ri khou sedzulusa hei milandu ya robbery heyo iteaho kha heiḽani miḓi. Kha incident ya u thoma hangei Tsianda ho vhuya swika vhatukana vhararu vha tshi khou tshimbila nga goloi ya Toyota Conquest vha tshi swika vha sumba havhaḽani vhafumakadzi nga zwigidi vha vhuya vha dzhiela tshelede. Then hangei kha Mashau ho vhuya ha ḓa vhatukana vhane vha tshi khou tshimbila nga goloi ya Mercedes Benz vha tshi swika hanefha vho swika vha sumba nga zwigidi nahone and then vha dzhiela tshelede nnzhi badi. All these stokvels, an undisclosed amount of money was taken and it's huge money. It's only that we cannot disclose the amount at this point in time because the investigations are ongoing. But Samapolisa, we are working hard to apprehend the perpetrators. We are rawana na muvigo ya uri zwithu zwi khou tshimbilisa hani. As per our mandate, you know that we must investigate and then we make arrest. We don't just arrest and investigate later. So where we are, yes, unamvelapanda, we are sure that sooner we are going to make a breakthrough in this case. Kani bodida kha Vho Thabelo Mufokeng vhane vha khou bva kha tshiimiswa tsha Investment Analysts Society of South Africa. Ṱhamusi Vho Mufokeng khou tama u ḓivha uri ri sathu to dzhena kha uri vhathu vha nga ḓi tsireledzisa hani kuvhulungele kwa masheleni vha nga vheisa hani zwa zwiṱokofela kana dzi club. Ndi khou tama u ḓivha uri nga kuvhonele kwavho hano maḓuvha hu tonga dzi club zwiṱokofela zwa u vhulunga masheleni zwo no ḓala u fhirisa hezwiḽani zwe kale havho tshipfi vhathu vha khou ita zwa u renga zwiḽiwa vha kovhekana zwiḽiwa nga mafhelo a ṅwaha. Ndi khou tama u ḓivha uri kuhumbulele kwanga kana kuvhonele kwanga ndi kone nawe yanga vhone. Ndi khou livhuwa madekwana avhuḓi muhashi khou livhuwa u ṱanganedziwa na Vho Brigadier. Kuvhonele uko ndi kwavhuḓi ende ndi kone maitele o no shanduka zwa musalauno a zwi tsha fana na zwilala ri tea u tshimbila na zwifhinga. Ranga to lavhelesa uri zwiṱokofela zwono anda badi lune arali vha sedza dzimbalombalo dzine dza bvisiwa nga tshiimiswa tsha NASASA National Stockfellers Association of South Africa tshi vha tshi khou sumbedzisa uri zwiṱokofela zwine zwa vha hone zwi paḓa 800,000 lune vha kona u zwi vhona zwori hayi hafhu fhethu zwiṱokofela a zwi tsha fana na zwa kale lune miraḓo heyo i nga vha i tshi khou anganela hanefha kha vho 12 million. Ndi vhathu vhanzhi vhukuma lune ri tea uri ri tshimbile na zwifhinga na maitele ashu a shanduke lune na u vhulunga masheleni hanoni ri tea uri ri ḓi tsireledze zwe vha sumbedzisa Vho Brigadier hafhanoni uri zwi a ḓisa no mutsiko lune vha wana uri ri ḓi dzhenisa khomboni kha zwifhinga zwine zwa nga zwine ra ḓo vha ri khou kovhekana masheleni. Ri ḓo ḽisedza zwavhuḓi nga vhuḓalo fhedzi kha vha ri mbo ḓi thoma ri yo na u sa mikulo ri khou vhuya zwone zwino musi ro no vhuya mavhengeleni.
khou dovha ra ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya zwa maramani vhaeni vashu madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi ndi muambeli wa mapholisa ngei vunḓuni ḽa Limpopo Brigadier Vho Hlulani Mashaba khathihi na Vho Thabelo Mufokeng vhane vha bva kha tshiimiswa tsha Investment Analyst Society of South Africa. Ndi khou tama u ḓivha kha vhone Brigadier, case dzo raliho dzine vhathu vha 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 khou dzhieliwa masheleni musi vha tshi khou kovhekana zwitokofela nga mafhelo a ṅwaha a zwi thomi, vhone vha tshi tou sedza sa mapholisa vha vhona nga zwi ṱuṱuwedziwa nga mini zwavhuḓi vhuḓi kani vhathu vha zwitokofela a vha khou dzhia maga o fanelaho na a u ḓitsireledza? Ri nga amba uri a vha khou dzhia maga o fanelaho uri vha ḓitsireledza ngauri in most cases ri wana havha vhathu vha miraḓo ya zwitokofela arali vha tshi khou ita mafhungo yavho ya zwitokofela vha sokou tou dzhaiva vha sokou tou vhidzana vhathu vha khou bvisana tshelede khagala vhathu vha tshi khou vhona. Hezwi zwi khou ita uri zwi attracta dzi criminals, so ri khou humbela uri arali vha na something vha kona u kuvhangana khamusi vha dzhena nduni vha songo vhuya vha ita hezwiḽani zwa uri vhathu vha bvela nga nnḓa vha zwi vhona hezwi zwa zwitokofela vhathu vha tshi khou dzhaiva na mini mini then vha khou bvisana dzi tshelede ri vhuya ri tshi zwi vhona kha dzi social media. So that is actually not allowed because it actually attracts criminals in their very savings club. So ri khou vha ṱuṱuwedza uri vha songo vhuya vha ita hezwo arali vha tshi khou kona kha vha a thi ri a zwi ḓivha uri vhaṅwe vhathu ndi vhathu vhahulwane vhane vha khou kuvhanganya tshelede heyi sa cash vho wana heiḽani cash kha vha i tshimbidze banngani kha vha ḽi fare ngoralo Brigadier ri ḓodza khalo kha uri vhathu vha nga ḓitsireledzani kha zwone zwenezwo. Vho Mufokeng khou tama u ḓivha kha vhone ezwi zwitokofela siani ḽa u shela mulenzhe kha ikonomi ya shango vha vhona zwi tshi khou thusa ngafhi miraḓo ya zwitokofela zwenezwo kha u ḓitakula siani ḽa masheleni vha vhona zwi khou thusa no swika ngafhi? Zwitokofela zwi shela badi mulenzhe kha ikonomi yashu ende arali ra amba hezwiḽa zwine ra ri stokvel economy ri vha ri khou lavhelesa uri hezwo zwitokofela zwi kuvhanganya masheleni o no anganyelwa hanefha kha vho 50 billion lune a si tshelede ṱhukhu heyo ende heyo ndi ine ya vha i tshi khou tou vheiwa i tshi khou ḓivhiwa. Hu na zwiṅwe zwitokofela zwine a zwi ngo redzhistariwa vha sokou tou ḓivhetshela masheleni, zwi amba uri arali zwa nga tou redzhistariwa ri a wana uri hetshiḽa tshivhalo tsha tshelede tsha masheleni ayo tshi vha tshi tshi vho aluwa ṱhaṅwe ri tshi vho anganyela hanefha uya kha vho 80 to 100 biḽioni arali ra nga tou zwi lavhelela. Zwino ra nga tou zwi lavhelesa zwino hafhanoni ri a wana hu no uri ikonomi i vha i khou tshimbila nga nḓila ine nga murahu hayo ri vha ro lavhelela uri zwithu hanefha hu na zwitokofela na dzi kilaba hune ha rengiwa dzi grozara na zwe zwiḽiwa zwi rengiwa mavhengeleni lune arali ri khou rengiwa mavhengeleni nga hezwo zwifhinga ndi zwine mavhengeleni a vha khou ita masheleni ngori arali ri khou renga ri vhanzhi ri a kona uri ri vhone zwa uri nga hafhanoni hu khou itiwa hu khou dzhenisiwa tshelede hu khou rengiwa mavhengeleni o imaho nga uri havha nazwo zwine dzi kilaba dza tamba zwo vhulungana masheleni a vhulungana zwiimiswa hezwiḽa zwine zwa fhanga hune masheleni a khou ya hone zwezwi zwa mbulungano tshelede nayo i vha i khou alusa ikonomi nga heyo nḓila. Ṱhamusi ndi sathu ḓa kha Brigadier ndi khou tama u ḓivha kha vhone ṱhamusi nga u pfufhifhadza vha vhona nga afha hunani hune ha swika hune ra vho wana masheleni eneyo a tshi vho hombokiwa Brigadier vho amba uri zwi nga vha zwi ṱuṱuwedziwa nga mini vhone nga kuvhonele kwavho vha vhona nga zwi ṱuṱuwedziwa nga mini hune ra vho wana masheleni eneyo a tshi vho dzhiiwa vhathu vha tshi vho dzhieliwa masheleni yavho ane vha vha vho a vhulunga ṅwaha woṱhe fhedzi nga tshifhinga tsha u fhedzisela vha wana masheleni a tshi khou ṱuwa? Mafhungo mahulwane ndi uri a ri litsho u ḓiṱana vhathuni lune arali ri tshi khou vhulunga masheleni zwine nṋe nda nga eletshedza zwone a zwi fani na zwine muṅwe ṱhaṅwe a nga eletshedza uri ṱhaṅwe vha vhee masheleni nḓuni kana vha vheisise hani. Riṋe zwine ra eletshedza zwone ndi zwa uri a vha ise masheleni banngani vha zwi ḓivha zwa uri hafho ndi hune tshitokofela tshi vha tsho tsireledzea. Banngani hu na maitele ane na miraḓo ya tshitokofela a huna ane a nga dzhia masheleni ṱhaṅwe hu si na thendelo aya a shumisa zwawevho. Brigadier, hu na zwine mapholisa vha nga zwi ita na u thivhela case dzo no nga dzenedzi kana incidents dzo no nga dzenedzi dzine vhathu vha khou dzhieliwa masheleni? Yes, hu na hezwi ri nga kona uri ri thusa ngazwo but u thusa ha hone hu so ri khou tea ri shumisana na vhadzulapo vha community ngauri arali ri tshi shumisana navho zwi ḓo ita uri hu vha khwine vhathu vha songo vhuya vha hombokiwa zwitokofela zwavho ngauri ri ḓo kona uri ri vha thusa. Ri na dzi campaign dzine ri khou ita ri tshi khou tshimbila kha dzi villages from time to time
hanefho ri khou swika ri tshi khou vha ṱuṱuwedza uri vha songo vhuya vha fara masheleni nduni dzavho kha vha dzhie masheleni a ya banngani ngauri hezwiḽani vha tshi khou fara masheleni nduni yavho a si zwavhuḓi vhathu vha ḓo vhuya vha hombokiwa masheleni yavho but also maybe what we can say is that zwe vho Mofokeng vho amba uri bannga ndi yone yo no sireledzea hangei the processes there are processes in place there is no way that the money can be lost in the bank ri khou vha ṱuṱuwedza na rine sa mapholisa uri they must use it as an available means of saving and also ri vha kone uri vha tsireledzea tshelede yavho sometimes what they can do instead of them sharing their payout nga cash hangei banngani vha tshi swika vha ḓo swika vha vha pha dzi number phone dzavho kana dzi account number dzavho hangei vha transfera electronically that way they will be able to save themselves from the dangers of being engaged in criminal activities. Aiwa brigadier kha vha ḽi fare ngo ralo kha vha ri tendele tou thoma ri vhe ro ima hanefha ri kha ḓi tou nwa maḓi ri khou vhuya zwone zwino ra vhuya ri tshi vala mbekanyamushumo yashu. ri khou tou fhira vhaṱanganedza zwa zwino ro dzhena kha luṱa lwashu lwa u fhedzisela lwa ino mbekanyamushumo ya zwa maramani ndi mbo ḓi ḓa kha brigadier ṱhamusi brigadier nga u pfufhifhadza ndi khou tama u ḓivha kha vhone uri kha hedzi case mbili ya Tsianda na ya hangei ya Mashau dzo itea nga ḓuvha ḽithihi vha tshi tou humbulela sa mapholisa vha vhona nga ezwo zwithu zwo itiwa nga vhathu vhathihi kana a zwi ngo itiwa nga vhathu vhathihi zwi na vhushaka hezwi ndi mafhungo ene ri khou wa sedzulusa sa mapholisa ya vundu ya Limpopo ngauri havhaḽani vhaṅwe zwino vha vha tshi khou tshimbila nga goloi ya Toyota Conquest havha vhaṅwe vha khou tshimbila nga Mercedes Benz but having gathered all the information from mirado ya Tshitokofela we will be able to know whether these people are linked to these cases or if it's separate criminals who were involved in these cases. U swikela zwino zwe vha Mashau vha amba zwone na zwe vha Tsianda vha amba zwone hu na u ṱumananya nga vhuṱanzi he vha vhuṋekedza he vha hu swikisa kha mapholisa hu khou tonga i nga ri the modus operandi is the same ngauri havhaḽani vhathu vha no swika vha hombokanya unexpected vha dzhia masheleni vha u fara na zwigidi hangei Tsianda na hangei Mashau so hu na link but zwe ndo amba uri dzisedzuluso dzashu dzi kha ḓi ya phanḓa ri ḓo kona uri ri khwaṱhisedza uri ri ḓivhe uri hu no itea mini kha zwitokofela hezwi zwimbili. Vho Mofokeng vhone vho amba uri hu na zwitokofela zwo ṅwalisiwa zwine zwa nga vha swika maḓana a malo na zwiṅwe zwinzhi zwine zwa nga ḓivha zwone zwi songo ṅwalisiwa muthu a nga tama u ḓivha uri zwivhuya zwo ṅwalisa zwitokofela ndi zwifhio na uri ndi ita mini arali ri khou ṱoḓa u ṅwalisa zwitokofela zwashu ndi ḓi tou thoma ndi vha khakhulule muhashi ndi zwigidi ndi zwigidi mahalo lune ndi tshivhalo tshihulwane nga maanḓa so zwi a ḓi sumbedza zwori zwitokofela fhano Afrika Tshipembe ndi zwinzhi ende zwi tamba tshipiḓa tshihulwane kha ikonomi yashu zwitokofela uri zwi kone u vha zwitokofela zwa musalauno zwine zwo tsireledzeaho na kha miraḓo yazwo vha ḓi kona uri vha ḓi ṅwalise u ḓi ṅwalisa hone a si zwithu zwine zwa konḓa lune tshiimiswa tsha NASASA tshe ndavha ndi khou amba ngatsho tshi a ḓivha vha tshi ya online khatsho vha ḓi ya vha kona u wana ndayotewa ine vha nga i download hanefhaḽa ya ḓi tou vha sumbedzisa zwa uri vha ṅwalise hani ndayotewa yavho lune ndi tshone tshipiḓa tshine vha khou tea uri hezwo vha dzhene khazwo uri vha thome ya u ḓitsireledzo ya phanḓa hezwi vhono ṅwala ndayotewa yavho ndayotewa ya shuma nga maanḓa lune ndi a kona uri ṱhaṅwe ndi ri hayi vho Maṱhoḓe vhone hafhanoni arali vha sa badela miṅwedzi miraru vha khou bva tshiṱokofelani lune zwi a vha na maitele o no nga eneyo zwino hezwi vhono ṅwalisa ndayotewa ndi ḽone bammbiri ḽine ḽa vha ḽi khou ṱoḓea banngani vha tshi ya lune hezwi ho no ṋangiwa a ri tori mudzulatshidulo na muṅwaleli ṱhaṅwe na mufaragwama na vhathusi vha hone vha kona u ya banngani vha swika vha ḓi ṅwalisa nga fhasi ya dzina ḽa tshiṱokofela vha swika vha ri riṋe ri khou ḓo vula akhaunthu ya bannga hune ra ḓo kuvhanganya hone masheleni ra vhea hezwi vho no vhea masheleni haḽani ndi hone hune vha ḓivha zwa uri no kovhekana hone ndi ane aḽa maitele ane
vha ḓi tou fha dzi cellphone number maḓuvhano lune vha kona uri hezwi vho fha cellphone number kana bank account yavho vha kona u transferelwa tshelede ya ḓi tou dzhena vhone vho dzula hayani ho tou ya havhaḽa vhararu zwa vha zwo tsireledzeaho. Brigadier, kha zwiwo zwinoni zwivhili zwa Mashau na ngei Tsiandai, miraḓo ya zwitokofela i khou lila uri vho ya vha tshi vula milandu mapholisani, mapholisa vha tonga vho ngo to sumbedza dzangalelo ḽa u vha thusa, vha vhudzana zwa uri tendani uri tshelede ya vhewo yo ṱuwa, hu na fulufhelo na ḽa uri tshelede nga dovha ya vhuyana. Ndi zwone na zwa uri mapholisa a vho ngo to vha vhona a vho ngo sumbedza u thusa zwavhuḓi nga nḓila ine ṱhamusi miraḓo ya nga vha yo fushea. Mapholisa yashu o vhuya a vha thusa, ndo vhuya nda pfha nga mavharivhari uri havhaḽani vhathu vho amba uri vho vhuya vha wana dzi case dzavho late. Ra ndi ṱalutshedza uri sometimes a thi ri mushumo washu ri shuma na nga dzi systems, sometimes zwa itea uri arali ri tshi khou captura kana nga tshifhinga tsha u captura zwithu kha system vha wana uri system a i shumisha zwavhuḓi, sometimes a huna na network, something that is technologically inclined and we don't have control on that. But what I can promise is that ri tshi vula docket dzila ra kona uri ri dzi vula, then nga murahu ra vhuya ra dzhenisa heiḽani information kha system yashu, then it will generate a case number and then we send it to them within 24 hours. So hezwi zwa uri a vho ngo vhuya vha thusiwa a si ngoho, vho thusiwa zwavhuḓi. But ra ndi ṱalutshedza before ri tshi fhedza uri hu na mavharivhari futhi ya uri hu na muṅwe mukene vho wana nga hu na tshelede kana mini mini. Hezwi kha vha zwi litshele mapholisa uri vha sedzulusa. Hezwi ndo amba ri tshi khou thoma uri rine a ri thomi nga u fara muthu then ra vhuya ra sedzulusa ra investigate, ri khou investigate u thoma then ra fara. So arali if our evidence that we have it's watertight, we are able to present it to our court, then we'll definitely go and make arrest without fear of evil. Brigadier Vho Hlulani Mashapa, muambeli wa mapholisa vunḓuni ḽa Limpopo, ri khou livhuwa vhukuma khathihi na Vho Thabelo Mufokeng, ndi u bva kha tshiimiswa tsha Investment Analyst Society of South Africa, musi ri tshi khou sedza fhungo ḽa madekwana a ḓuvha ḽa ṋamusi. Kha ḽo fhungo ḽa ṋamusi vho to ḓipfela nga vhone vhaṋe kha avho vhane a vhathu kovhekana masheleni avho a dzi kilabu na zwitokofela. Ri a kholwa nga murahu ha ino mbekanyamushumo vha ḓo humbula luvhili na luraru vha uri vha nga kona u kovhekana masheleni avho nga nḓilaḓe zwine zwa sa ḓo sia masheleni avho khathihi na vhone vha siho khomboni. Yashu ndima ri vuledza nga u tou rali arali vhone vhana ane vha tama ri tshi dzhena khaho kha vha ri lumenḓevhe ri ḓo sengulusa mafhungo avho zwavhuḓi, zwidodombedzo zwashu ngezwo henefho. Ri khou vha tamela mashudu avhuḓi a uno ṅwedzi wa madakalo a ḓovha madekwana avhuḓi kha vhone yowa.